Hello everyone! So nagluto na pod ang kusinera. So akong giluto diha is nilat ang manok o tortang hipon. Pinobri ra gyud ni akong sudan guys kay mao ra man pud ato ang ma-afford kada adlaw. So di na gyud ta mamaligya og kanang mga mahalon kay diri sa amo ang area guys no kay palumbaay ra gyud mi og kanang naang presyo paobsanay kay kung kinsa tong mahal sus mamingaw gyud pod guys og magpamahal ta og presyo sa ato ang mga pagkaon. So magubos-ubos ra gyud ta maski ang palaliton karon nga perting mga mahala mga ingredients grabe ka mahal. So ato lang gyud pong angay-angayon nga kanang makaginansya ra pud ta ginagmay at least nga makakaon ta 3 times a day. Di na lang nato una-unaon guys nga makaginansya tag dako. Ang atoa is makasurvive ra gyud ta kada adlaw. So dili pud ta manghinambog no nga naa tay negosyo kay ang pagnegosyo di gyud nata may bal-an ang panahon kusog or mohinay ba gyud na siya. So ingon ana ang kinabuhi sa negosyanteng pinobre ra guys. Pinobre ang atoang putahe. So kanang ma-afford ra pud sa ato ang mga customers nga masatisfy pud sila, busog sila sa imuang serve nga bahalag ginagmay at least naa ra gyud og di jud pud ta magpamahal og ayo kay